Acara ini disponsori oleh Pemirsa kahanan kasus COVID-19 nasional kauningin sayan tedun. Ring tanggal 24 September pawahan kasus inucap durung langkungin wilangan kasus rahina sedurung nyane sani kauningin siu 900 nanggu petang diri. Nak kauningin ngelangkungin wilangan kasus anyar. Kuentenan nyani kantos kali talian diri. Raris pasien sede taler nyihnayang panedunan inge punike nincap dasan diri. Anutin data Kementerian Kesehatan nyihnayang pawahan kasus COVID-19 kantos siu 704 likur diri dados nyane kata wilangan nyane langkungan 6 jutaan diri. Selantur nyane indik pawahan pasien kena kauningin kali tali nanggu petang dasa diri. Leanan punike indik wilangan pasien sede mawawah roras diri dados nyane kata wilangan nyane langkungan karobelah talian diri dawak pandemi ngelimbak bulan Maret war sekali tali kalih dasa sani lintang. Asa punike taler pasien COVID-19 sani kantun ketambanin wenten langkungan selikur talian diri terus sani sampun keni panglalah ringan langkungan tigang talian diri. Dihadewi Bali Pos Nguningayang.